افسان کن سوال ہند جواب گوڈنیک سوال ژر بچن کور کن لٲے وُپھ جواب دچھن کھور وچھنہٕ ورٲے لٲے برونٛٹھ کنہِ کِس کُلِس کُن ژرِ بچن وُژھِ سان کُنی وُپھ دوٚیِم سوال ژرِ بچ کٔمۍ نیوٗ توتہِ منٛز جواب ژرِ بچ نیوٗ کاوَن توتہِ منٛز ترٛیٚیِم سوال کاوس کٔمۍ لٲے کٔنۍ جواب کاوس لٲے فریٖژِ کٔنۍ ژوٗرِم سوال ژرِ بچ سُنٛد چیٖن چیٖن بوٗزِتھ کیٛازِ ؤژھ فریٖژِ اوٚش دٔدرایہِ جواب فریٖژِ اوس بچہِ موٗدمُت تہٕ ژرِ بچ سُنٛد چیٖن چیٖن بوٗزِتھ پیوٚو سُہ یاد توے ؤژھ فریٖژِ اوٚش دٔدرایہِ پوٗنٛژِم سوال شکیٖل کر اوس موٗدمُت جواب آز برونٛہہ 40 ؤری اوس شکیٖل موٗدمُت